Jomambi mene 21 September kanji wapapa osajifo Dr. Kwame Nkrumah yenkwe mene nji birthday mene ina 114 years nya wakasi anokofio kejene papa ne Francis Kofi Nkrumah nonji Kwame Nkrumah gbe ne ncheni afole akebule enyawo ni fole gbenji Elizabeth Nyaniba ni echata gbe unji Kofi Nkrumah Kwame Nkrumah edi afole yenji Nkrofo ni eyo nzima mami ni Kwame Nkrumah ehi aklowa fio ni ete school yeje shin eni kasemo ke eni lewo ena igbe ni eyacha eni kasemo no ya blochi for 12 years je 1945 miye Kwame Nkrumah chaki egbe keje Francis Kofi Nkrumah keba Kwame Nkrumah 1947 ye Kwame Nkrumah bagana ni ebawa political party koni achome United Gold Coast Convention UGC ebawa ame benafe ni amewa Ghana ni Ghana anyahe ehi keje brofo maadi shini ehye ikowe eba jiehi ne ba chele nenche a political party niji Convention People's Party CPP onyo oyue Ghana blemasani ni oche osajifo Dr. Kwame Nkrumah gbeke womi Kwame Nkrumah boy wo modern wa ke ha Ghana mamu efe ni BP ke ha Ghana mamu efe ni kanji osajifo Dr. Kwame Nkrumah yenkwe chukwe bene Ghana eba fe krabehwe chukwe ba fe timo Europe mami Kwame Nkrumah ni bi na efe ke ha Ghana efawa ekutumo tema abo tema motorway akosomo dam KNUST kana efe boda pa ke tema companies ni yo jenfe ke degwe ni tema fe yo Kwame Nkrumah njimo ni fe gbeji anoto ke hana kamaji ani bi efe ni yo tema adomi bridge ni wonu anwe Kwame Nkrumah njimo ni fe agbenele nwe beni eba fe ko mani ehien lo ke ha Ghana podenche lenje je ekutukumi nshika na ekefe Ghana National College tema oil refounding lenjimo na efe agbenele nwe Kwame Nkrumah ema school pi ke ha bekebi ni abachele primary schools ke JSS ke min secondary schools le hu schools e ko na emanji Odan Senior High School Fantimine Senior High School Oforipeni Senior High School Techiman Senior High School Apam Senior High School ke bale teacher training schools le hu Kwame Nkrumah ema schools e pi ekotuma sinfusu no atebubu blekun kwa daso ene mefe echu ake Kwame Nkrumah efe ni BP ke wa Ghana mamu efe shibeni Kwame Nkrumah fio ne ke majani pi ne efe ne ba shebe ku na acho ame National Liberation Council neji NLC ameba twa e government e chefo eja ake amesusu ake Kwame Nkrumah efe Ghana one party state echu ake le penji moni eyo president alo mani ehien lo ye Ghana fe wo fe woli ake shin je ni wo yo ne wo ba gbe hemo wo ba ake wo ba yin shikeche 1972 miye Germany Kwame Nkrumah ebacho ese ye Romanian mami sholi ake ni Kwame Nkrumah gbewe afulehie teson follow momi ni mababu sanimpi ofa ne kanu ye pano no like no comment no sa o share wo video bena fe ni mo fiamo anya ana ni bi ni Kwame Nkrumah ba fe ke wa Ghana ne rado ngbenji ni awule late